Hari ke jinga turpat ba jigit khot ka seng KSU bat kan pelang ru ke jinga khi akhmat rekam jaka Makla Public Service Commission. Nakalang ki bot punya jaka commission kila khot ekran ni kini alam jaka seng. Nakalam jaka lang seng kila penpa akhmat jaka commission. Baka commission kan dibentukkan ke jinga rekam ka bakhut ka basuba khamtap akapor bolong interview namar umutri rang ba ukon Atau beri pakai exam Makla Civil Service nak kelang dari UPSC kila kular. Hanya kapok ke UPSC baru ki marks jung tu dale ya kini ke Sila exam. dah ke MPSC ka bu ru iki kam rekam jaga UPSC. Kam di mati yang bu iki kamera haka por barang pa interview khang baga interview thunga thungjam kan long ka bakhu ka basuba. Mandak len jaga sangar ka pen pau shibun kimat kumdu ban pen kalane pa pen bhaya ka jing rekam jangan ka boy ka beri pek haka baya ka thunga thungjam jong kisama haka jama. Jika kendu mentang sini bu chairman joka MPSC kumbang ila kukaseng bakal adawa ba dan kam biar ka MPSC bahkan pelat ki marks jong baru ki candidates ki ba apply ke MCS nakaliang joka chairman joka MPSC bu secretary kila idon lang bakila kubur ya kata bakila ong bak sibet janmi hi kita pelat no ki marks jong baru ki candidates ba apply dengan namta kan kam MCS ya kitu ki bala pas ba kitu ki bampat ba kamyo ru ya baro kin pelat ka max te kum kaseng ni labu sakawi ka bat jing dawa ka badai bat ka kam MPS kum ba PE ba ka official notification jong ka MPSC kalong ba kin khot interview tang ya ki khot interview tang ya at nyong Henry kini ban khot kum ba sapar sapulai ngot kar kum ka ratio halor tai benta nilai ekran nilai sat Henry kadwai nomor ba idon illegal complication ki ong bakin ipor ki kindiat sngi kindiat kenta bakin sapentip ingi hadin janmiat halo kata kabenta kaseng kal yaiban ba don comeback ban khot ya ka interview kat kum bala buah ka advertisement but ibenta ibalai ba hakbedi ka post of statistical officer ki penpau ba kadon ke jimbakla nakaliang ke jongki kum kaseng ngimla ban chanya ba kumnu kum kar kum ka MPSC kadang la ban bakla ki ai daw ingi ba ki ong ba ka advertisement gadi nam ta arpus ni ki bakla ki nam kadon ka clerical era na kaliang ki ba ki advertise tang kawi ka pus na kaliang kaseng ngim suhon ya kata ni pha pini ki kot ki sla boro bat ki ong bakin sa pha ingi bat ngindang yai up ya kata ini jingle ijongi muntas ni ini tang idak ibarat tam ban feel ya ka MPSC ba nang ni syakmat ngimdi ban i kini ki jikundrum kendram nakapor ngi ju i baki juwan bagi kena ba apply kam ki jumat nakapor ini di tang ijing le ibarat ijoni ban pen kendet ya ka MPSC ba ja ka sarkar hikum ju endrai nan ong yo pikawai ba kum kini ki jikundrum kendram kidang yai don ba nomor ba kat per reform ke MPSC kat badang don hi ki chairman ki executive members ki badai ki political appointee kum ki digi jingja ki dang yai long nakapor nakaliang kaseng ki kindiat sngi ngilit bu ya ka jingdawa kamat ka sarkar tela bangindawa badon kam ban reform ya ke MPSC ki babun menta kimat ki banengkong banweng kita ki political appointee boro bandon ka eligible leaders ka babiang Haki pus MCS, MPS baper ni bak recruitment kawan sisian haki sansnam, sisian haki spousnam, Henry ni ong ba kiri ban manusnam. Ni dawa ba balik kita ki UPSC candidates kim jumi na po ka jela ka jungi. Kumno kin mi habatang ka MPS ru ki MCS ru ki mi sisian sansnam. Kani ko lokop ka training ground, wiki bakin kra ya ka UPSC. Tingin dawa ba ya ka MCS nang ni syakmat di ban pinmino manusnam bat kiwi ki benta ba bun sini ki advertisement la sanriusnam ya ka post kim jula ban pendap ni dawa ba nang ni syakmat ba ki advertisement ki balat hapo shisnam di ban dap no recruitment process bat ki dang don chu kiwi ba kini kindiat singin bu kay ka jing dawa ka jungi akhmat ka sarkar atau ka MPSC menta ka jit yaki babat kam haki MCS ki MPS baki wiki ka de aba pi pindon ka eligibility kriteria ka babiang pi pindon ka qualification ka babiang kumnu pot pin tulunya ka kam tingi kwa ba ka
next kiban one ki members hapo ka MPSC kibri kita kibri kiban abiang qualification nang ba kila aban ai ke babahatam sapo ka commission tai di gawa na kalian bujum Nakapor kani kamde kasien ko balingkong migran PSC pat kam ni all KSU ko ang kam long prumur jong ke ikon samla pat kila du king sanya markidon ki basyam ang ki bastat kimyo nakakam ko bagi di yo marlayo ki bri ki bodon ba em ki bala pen bay tingka ya to da kanu kalimpi pat magandon kata transparency in way KSU kan dawa bede bekene pait kum kasinjam ko mentas ni dawa ko baki di ban pelat ya kamak lada ki kena kitib ya kamak tong lojong kintib ba unu ba biang tam banyo unu ba duna unu ba kum tai kajing pini je ki marks kajing pelat ya kamak kadai kawai the form of transparency baka MPSC kamdon kanu ka jingburi lada ukna ne ka kena kai I baka mak sunga kaduna hende kat kum kajing stu jong ka pat kala le ba katib baka I kayo ka mak kala ban file ka arte ne kala ban wan kri jingkli na po ka MPSC kita kidi kiwi kimat ba tanwan ra ya kajing khut kajing suba ka tungkam tungjam bat ka kai ka bangi la yo mentasi bakin pelat kimak kada kadi kawi ni kijing job kini kindiat sengiru ni ba kum kaseng kala persya ya kajing tungkam jong laispa ak santriki staff nurse hatu kapor bala pelat ya kadi HS ni baka don kajing kendram hatu kapor ni lik kendu ya ke director jong DHS hadin katu kila cancel no ya ke interview hadin ba cancel ke interview kiri tais ya ke post ki pelong ya ke written examination buat menin ni ya ke result jong written examination haba ki jet ya kita ki nurse ki ban lech ka personal interview buat hantangi ya katu ka list ni ba ka DHS ka pelat bat kerteng bat roll number bat marks di kini kijing dawa jong keseng ban pelat ya ke marks kanam kandon ka jingko jing subah ka tungkam tungtang kala sang yaiwan ini di sinjang ibeningkong kum mangala batai pi idang bun ki bangi kum kaseng dawa ya sabu ya kadua kas asma kasora ka ni ban pendu ya ka personal interview ka badi group B group C bat sapo ban pelong mandatory ya ka kamera personal interview on camera nanti group A ya ka recruitment nadu ka di advertisement di ban pendap no hapo sisnem bat kiwi ki benta bangi kum kaseng sa dawa sama kasokar ni si banda ban political appointee kindon bet kani katai kindon bet ka jingya ka jingkongo daladon ki minister ki bapa ki ni kwa ba kinu ki members ki bonan hapok MPC kidi bandon ni kata eligibility criteria ka babiang minta kumnu pila ban conduct examination kumnu pila ban perkat kumnu ban penbiang ya commission aba pika qualification jok pika bat dia pipin conduct exam juki MPCS yang dekat qualification jok pipat pilih tang graduate kata kaput biang tinggi kuat ke sistem jok MPSC kena ban change idon kam reform ya ke MPSC hendrai kum kini kijingja kindang aja si aja man kapot nomor ba to akani kenti bamtang ila yo obat ya hendrai idon pot bun ki ba balada kini kidiat senam balada ba dan kini kijingja ki ba turmur ki ba bakla tang kumbanga batai pi ba kat ka MPC kadang don kajing bakla clerical era habaya kapus ka biki om ka de ban yo arpus ki advertise tang sipus ngintip kata ka de kajing bakla ne ka de kajing kenang ende nakaliang juki ki kini ba kadon ka kata ka advertisement kadon ka ka city na ka department ba kidon arti ki pus ende kum kini kajing bakla kum ka seng ngin mla ban singap buat kidi ban rectify nakaliang jing chairman ru ula kongo ba unsa rectify ya kajing bakla ka jungki saki lat patai kubur buat ini ya pet ya kata dei hakabadei buat kei kajing dawa ka bakong santam ko jini kadi ban pelat ki mak nakaliang ke PSC kalak kubur ya kata ngila ya keren inleng ni nakaliang jong chief minister ula batai ni ba ka MPSC ka follow ya ka UPSC pattern Hendrai ni ong ba ki follow your UPSC pattern tangan hakanam ne hakaleta and spirit nomor ba kat kum ka UPSC ka personal interview ki lebe under camera Hendrai ya ka MPSC pat kamdon ya kata ni patay siya bali pitien ya ka camera ki ong ba ngiting ba ki ya ka credibility ya ka integrity jong ka MPSC Hendrai ni ong ba nada pipi khot pinting bali ya kata nan ka manting kata
ya kata di mat bagi dayo bangan keren bat nakali ke MPC ko amba namar ba kimpot chim ya discuss halor kata Henry Kinbu ya kata ita jindawa kujongi bandan bantunan ini interview nantagi grip di belang bayan de kamera kinchim ya kata kara hadir